Nana, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nanayan tangani walang wana dito, naksapan na pati walang wana ba iyami lilambo ko kalilimudog pangampong aranaw. O dia kan skanu na pintuan ka ayan na muna sa pintuan ka na rakano na so kundi na iso ka kinaganiyo ko ni nangaragin dengarono ka na sa ko anas suara. Makapunggulalan ko na isa iroy nagagawa na pananadam aman yang ko na mabetu mga mudas so di kang giginawa iya gusto kay isa-isa ubangan sa isa yung deranaw. Nanawanan kong pamanay mga raga, dia kan si maswat puro pa. Sakit po pumagulaw-laan akan ko sulupo di mo nang ubangan sa niyo. Nangin yorak ka na mga panaguna, piyan yorak kan. Kaan naman na yan, nabayang-bayanan niyo ko na lang wala masukong gusukan ng tanong Allah ta'ala, hindi ka nang bay sa atin na nagulag ang paawin eh. Kaya mata na benar na udah kong bukasukin ni buluga kaya panto ni rakna antibirak na nanatan to delo kesakan igirak kilalaan na si kadisiti munifa ginan sa kunsiya na sa arkata tamparan pagar munara dia muda ko murya tau piti ila na sala dalong bayanagi na malagargang kong pamanayo ganiyong kamasay sumunti pag nawa na ba isap tagilipan. Kasayaw to pugunot sa malambot sa pamikiran akan na dito tagudaya sa suara ko. Kaya mata na benar mga dato mga bainam ya kapiran dawa kasasagidu dila manada ko kapangumbungero para pasaindagan. Kakagay ko magabinasi kami misunor sa lagdadong bayanagi. Nada ko mapamakadiri ko sa pantoni walang wabangan sa kusala dalam bakaingan. Kami ang pamikirak na buwid na ilimpaw di kang giginawain na basi kating kapi ko munti ang pagnawa na abay sa taginupan. Napanganing ko ko Allah ta'ala abay din naman tanong sa nagumaray aga kakanaganiyo ko ni nangaragan dengarunok ka na sangko anaswara ko. Sa tiago na ka na sa ayat na ramang panata kapag kapayagar ka na ulan ako sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
kapaman dekat awan apa hereti bengkai Kaina soya kiai lupuan dengan nakasadang karum masam Wanak kakak geda kota toai pergi Maena nasi kaya keling kagam Wala kasundung kapaling bebang kadena nada puyaga igira pagudaren Ngarani ya sorah hikaya di sorah mana pemagai salaimu Dia wana bisopang aling Gaya wa makagau Gyosugai na makababalubugan Langawa din yang kaino Ako mipikira misigi puhuy na ako Hingaran udah puyaga kagiya katawa ko asulang wana pudi Tanda uduwe ngeda gusto mga bantau na kadende nuduwe niya Dia wana palaya matem Tang kada begino kadina na kaisa tanduayan Inaden niyan sunora minyak peladi wanong buatan uadem Iringan sungiringan so paparang ayan niyan kasatawa sumini laye Dini yang pagiringan so ula-ula Wana binabinirang piku pase Dia wana miyapa ay dakuawudem Niyay na tiyabiya Ura suwa huli beniya na mapagumat Paay nga diya pa na kuwa o simban Na sumakuwa o suwa humien Piyay ikira Ini gulala niya sa ula-ula Away nabi Siyoring ilang niyan so kwayaw Tawatan diya siyong iringaniyan Para ngayong Muhammad din niyang kalipati Away alay dua-dua Niyay nali buwa kakalay Ngadkalay ay samarandan Maadu ya pergi ay ngaduin Na may mambukan Mandu desai sawat kaway Ngadaran-daran denganian Tapi pia ginawa kapapinalan niya sa surag pirudawas Kagi mapapaya gapian at tulahan sa bandingan at uraan Away ay nambang Wawa tao sa dunia ay sayan na yaduan at kilabuan Niyay pusadu mayrandan na sampai niyay tuwamuran Niyay iyan kasama di nakapara na kibalatong masarika Moran uliyayawan Ada ko kalangkapan na lambaw nakabugi itulay Kaya timba-timbangan o patapalawa malay Kaya susulidan Kaya o patay ay mamasay Maya kaya tarasan dia no kadia lambaw Dahil tu salah dia dilay Ngadia ayah kepien Kaya kalang wae nayakadi Miya kasama kaya magpagaraw suwama lagi nani matayan Agi mapapaya gaya pa makanam robuan sa dusam kasusadi sote Dia nani mata kakagi mapapayag Dini dewa ko nabi piyo dia ko tuwi na pitya ako rasul Dia o kakagi suwamuang Hai madina ini gulala niya nang kayan lima gunam Madi bergulay ulay na ini suwamuang Tuau kena nao ini pagdilian Walau ayah hukuman apian o dunia napi tawaya kalem Tanang kabirun belada akalim sa dunia Miya amas amiray Kaya namay ngadayaw Solaniya na sumalang kumanladaw Guru na yang solog gugiya maging
di nawari mengataku uluan dia wai kapiai tua wason raina apa tapi ayah di lain nama tapu awali sawal dia yuwa sapa dinai na orang kaya mua wasai ay asal nai ranum sai manto pagene somarong ay nai de made ay lende menapi kairana no di mampau kalina nada to sama di lende gami akapangarong mai Kota Siti anak kali yang bisa unaya natongan ayah pagere dia ulumuna wasairai dia rai saduga dia ya nangi ay tadi utua wasopilinan buatarang kiai laten sasalaya mawon reai pai adina nasungin ya dia usara kata mai sei wa tongana ya buang sao bekeli ai pada to bekeli pa ai sara kaya tam ampai rang sala dalam bekai ngai so kini sedih napa kapenya de kudina kata mimpi sai monapi agi ngeden na meru to pana miya kapangaro mai dia opo beto awaram buan lai wai na dia bien sabelo ya to mana ya pagare ai na kinu dia rasa dia mi ai na sai de Odu bagi uto sopi nilang oputo anak kailinan arakata de gudu batalo kape ampungan apalaya de buyabo somala buyabo solam buyabo na poina na buyabo dia na pakapu aine aide wow ade aine inde no panabi odu apu aulo ingat nasai walau mana di dalam awasena pakapene dinakan sapolo aguli mai asali asal munai mengapa norobena na usai matuaya na sapolo kunahakuna adang pendapat terus sapolo agupito obesi pagnawana samaji uritiro na pupagayuna hayonan Patakampong ranao na koro pagayuna besa tadi na pan diao kagi na ni ai mai Patay na pakapina diang pudia na ko patay ai ngade malay dekas sumagai kaki asulubiya no bangan sasairan non somada mana sawerna bakayawan dila mahagi na ni matayan kagi sai manto somasana me kwene de minen salong na remiari na iyan dia osasinaro awasangile dia na saraka tatayam parade na anaku au kumanian wadi buku wada sana sopatay di dalan osasara katamasiyo karerina yagian kuwa bagat madaya pundaga kadayon ayamata ambenara masasapore nabu pindeno panabiya Kapatakaga masapoy na namasiyo na gugulimbu manganon Nadule makadato harakataming buenay na nilalako Tiyaw na pakay ay riyahiging Wow, de anos kadira kadira diya Olay dupito ang masahulutan Gapay di masangkay sa lambayang iyo akasasay rumahiyagan ayamat taan benara kaderwa manola na penagumau pata penagwani nulay tiyaw kadiena ni ay mai
Tae na sasali duam pamano indano panabia ladu na makadato katamu laduran dengan imanesem pakai reginakan sadilakan dia kapapinabia oleh maka agama adilala nabuan naya katitian degen dia walau kasulo tai na pakai air ring kudian saben to na karaya la dua loka sesara kaya tangdi ayo na sampure na anakan lalu lima kalau kesamore atau lo kesaya atau tanda lalu lima kalau kesati tua mori atau lalu lo kesada to ayam mata benar masa sampore na buah kubu di gua dia gudena masa wow lo ada na penasiaran di rai lalu walau kapo saya pau beralin tua ngakabang saya ni ayo oh ai nan ayat pikiran ko menabi aku den sapolo aku nama palaya dan kalipa misalkan di demedag sapolo aku dua palaya dan ulama wadi beku desan maka benar denakan pataya para mata wadi beku desan dia wana gumaya sampon raina dan panabi sapito ayah marum dari dayu melindung pindah wadu raya sakuli manone basani wana ya matam benar maka benar denakan dua tanda lokas berawu meteng ini nanai nama mengata ke diri rana kasasa roma yang sapatana nak sulutan dia ona mai Raina anak apakah benar diangku dia ini dan apa nabia sapolo aku telu abiu dah gemar kata malangan itu moria tahu betul inu madu yau dikira pakai dereng wadi bekau desan sulutan sama lengan dia lagi enak tahu malang tanto apakah yang kudia nabi urwa udegemal kata luwa masai papaya ina sai maane ai sulutan salum masal dia nak kamatan so indana panabi kudua panorugenan ara kata masio karirina ya dia sulutan sama sio dia wana de toa kahubun ayam tanah sarakata masiwa lagi naik mantan wadi beku desana kagi sai mantau mantau nasu masal si tanto pepini dia kata tamparan nada lembah kain ada anak kumanian wadi beku desan dia wadi na lepang tai na dua kalau kesara katu tamparan kiai kira pagi dere na bentuk ai ni ai beraya na gulimbu kuang meeting ini nanai nama somang tak kediri rana kata tamparan ayah kalalami dan sabentuk na kadeto pataya sulutan amai ko kilalaan solotan sa tamparan gusta ka kekairan solotan di malasara kata tamparan solotan piti ilasara kata tamparan misulutan mahamoray nagariya tamparan dia wana pakai airi wow ada salah dumpito ada to usara kata tamparan sudah tersatamparan kesana kekairan kabu
tan di mela arakata tamparan busora di mudu di mela arakata tamparan bisa kekairan kabuge tapi tidak sa tamparan dia wana de tawa api Yai la sana geria tamparan nafsa kekairan ladu mama saya lembek sana geria tamparan kau bersai niuanan pusaka kekairan sudah tua dari bengan geria tamparan dia nak manganon sapolo wagulo ayau tua tanda dia wapalaya Liai pasana dari ayat yang parah nama pakai punya dakan dua uya lama diraya page dua orang nasawi mama satamparan sobor satamparan awadi bekeudah sana bisa kia keiran dia awat mini ais tuareng Yai wala saraka tatayang paray sagarari ay nayagian wala rabula mayor kawadi kesawaw painal di saraka ito tamparan gusto ba sumayaw na nagari ang tamparan na gusto mga kuwansiyan diyaw na gusto malangan ba Ay wow sana geri ay tayong paray na wasi ay paginawan rara ko mangkuwanan nakayang ti ay ipitin Erang ko na pagkapinadang ko din no panabiya lada ng bakay nagkakagiyo mapapayag ayaw kawatanda ayaw ko kumaniya na wadi bekudasan napapinabiya ilmbaya masiyo karerita yang iyan ladu loka ako gapay di masangkay diawa kasasayarang man ya anak ko talapan urwag na nasalambaya masiyo ay akalala luminan ako misuluaw tay nasal Liay ina na amay ko pagdaran maruma manolana maruma minolana maruma upaat diaw kay dokal diay ran ay may nangay gilakilala ina pwede mibiranan mual na bura dia mibira dia ay nasudan Diai kanna ino di kesalong ina di kederong dungi Agi mama paya ga benare bemaring bangan di rong kisua lumang kolubi lalag Tomanong iderada takarerina yagi jen pakapena dengan koden Diawin dan wapangina Diai asam kaya pata dato wang buyasa tariti Aula de nambut kai desa kareri aina Yai na ayaw moto atanda Kaya pata dato wang buyasa tariti belembaya masiyo Kareri naya dia sabato genoy lawan mga anong kudan sa Kupana sa karaya ga kabesaran no ayaw mabalong ko kain Diyaw kawadi buagkuyon Hoy daya say no mga wano rasara na Nay sindi ga kapaman Naduduwag kay lokas sa dilay dilan Wow say nakasasay rumayagan Dia solo tanan sa dila-dilaw sanay na pagmaan Mga taga-diriran na igiran pagidaran na ladudua kalokas
Adilah lausan dikira kilalaan kebesaran udah to dia nama beluau nak kuauben Doa apa kaya ribu dia nasa bentogen nakaraya biaya tinggi sakai lokas sesanam beraya mal siai iyo adina sudan dengan namakai sulutanan ya nai saya paga ada solat dua kalau salah dalam berkaitan Allah mina gua apa nagia nai nasudi raya nak kasasai rumayagan dia solo tanah salah dalam berkaitan ada sesaling diwanian dia solo tanah naik kira-kira lah solo tadi lumang pot solo tadi masa kaina solo tapi tilang karaina yagiran mereka padaran solo pansarep pusaka kekairan dia op sulu otai nasayem raina wami sulu tanah sayarana naik pendegar kampaman Dia nama kuau pagi, dia nagi sulutan tua sadina pagi yawan, kuau sakak kai rai na sulutan di mana, kesang kai na tiga kepemanai, tak kapan nening dan panabi ladu kata kalokas. Nagari ami yundas, sigira pagederan, solotan sami yundas. Bisaka kekairan akaderu kabuetan, arakatami yundas. Usora dia muda, nagari ami yundas sama belum sapangkatan. Dia wakaderu awatan. Sarakatami yundas, senai sendiri kampaman. Sapolo wagu telo kalokas ayaw tawa tanda tatawa mori atau bentuk nakaraya dia mori atau sare ay pakas saru maya anak solo tanah salindungan tindak panabiya ayam tamu nara masa sampurna abu nado patagalo kasakarin ayagian nadila kaduayonan Gira pagadaran pagdakairan niran dua di tumawan dia wakasasarawan ya lagi sulutan anak sadina kaduyunan gua saka kekairan no misutu au tai namai ayamora adila kaduyunan Ime penderai no mangau no sarana katang kehidupan saniyo Pekeli pada to pekeli pa be pakai rigi yang kudan kadarakan dia pitu waya sulutan nadila tatayawan Gira pada derana buat tua tanda dia na suku diam Payang wawaka Sumoy gosa ka kekairan nadia sawaw lo tay nae na sa adila tatayawan bisa kaya kairan on disulutan na adila gusto sulutan sarep sulutan dalo mangkop na sulutan dia melana gusto kan dia medeg dia wagi sawaw lo tay no awat sabu adi ampang wanai rare ka keampeman beantu gina kang katai neng den mau pai nai biai iya komi keli pa
berkai ngada kagi kasumasai kiau nasitan tua ada salah di luar berkai ada kasengkada nasai ngaran patogi nama lano ngaran nama purga mangakali pada to mangakali pabei salah di lemberkai ngada ia nak matang tau ipanana yang naken au gegending ano nak koreng tang ada laga sungguh dai au nai sagi ai puau ana salah de sualo pana na kaji apna dengko aka pene dia na ko bekal ai pa de to na ayaku na lai laku rarang ko mangu bedenai de no pana dia ana de na meida da ko maso atending ipadila yang nakan mangau nur saranau dia osagi na ni ai ma ana na saya udina pas udina bentog ana sulutan obagi sukadinan nayang karagan nayadem sulutan la dalam bakai ada kadarada tuaya igira kilalaan igira pagadaran Haji Muhammad Nur igira kilalaan dia na pamilya yang bakar sabentuk alo kilai na moria tau kame au moria tau di magi na na suseng kaya de na sagia solo pananan dia salah dalam bekal ada isna ada yetian kabila meidam ai wong ai nang idam wow ini asana pakai regien kudian saban to ada tawanan si dia tawali muasimai namore ai tau pameli tominaman morea tawa tandung pameli di sambaranau begisok kadenan nanayang karagan solo tandelo mangko beladi lembah kaingat kadarada kawanan si ali musliman dia nagi ni ai mal tai ana nice na de itiai na solo tanadu alu mangkol agi mangko demadagian sesaling dewanian sidak tawe Semail igira pagudaran dia wala ada beang tuagan ni ai buau mamuria tawa di ma pamilia ia di simban amuria tawa suala tai na ya ni ai wasang angkai ada sapa sultan sarep na dalam bagai dalam tau pemananan saya mentambana sidak to Ismail ada ya geni umilai menarik kau dan kesanaan saregan pagi memang kaya 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 sama kau saya kau saja na ni ai na kau kadia geni umilai yang adola pinalam mate tidak tersai nodin digira pagadaran non sopang katan
dia umur tahu luau ya saya dia familia minana umur tahu kuat pian dari dia maka layani ayo usum solo tapi tilan ada lembah kaingan obat mel lembah karina yagian bian akon sudah toh ina di kesalau ina budi kederundungi kai pagadilian pananta manian ki surat pangkat ada lembah kaingan ya ona sesali dua wae mi ai na dekan dia di depan berdua lasis family mata berdua moria yang tahu om pande family magua ulama dia wayani ai wasem kai dia nasa sultan di maya sakai sana dalam berkaingan namun mana datuk tayang-tayang sa pamilya tago dia na sudendingan ditua moria tawala di kadi kemada bagi sukadinan pakaing maan nanayang karagan nayani yang puladan dia solo tananan dia pertararan nau dia osa dia nangani ailam nayang wow kainu di pakaran wana nangu di keadaan senada itian pesulutan sarana ola dia berdurao agi mapapaya gagi aku sudah tahu ayam itilan lawan malolawa maayon maka sesalamatan letarian sakada diawa timbangi ai nasal kaya dia napakah benar dia kemudian salah di dia atau Muhammad ayani yo puladan dia na so dengan pesulutan simben dia wasana gari